Wassalatullah ala Ahmad ada tariri suduri Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sama-sama kita sedekahkan Fatihah untuk keluarga Said Islam yang telah pergi ke rahmatullah. Semoga roh mereka dicuri rahmat Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin bijudika amin bimtinanika amin wa ya khairal mas'ulina ya Allah. Allahumma aktib riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa majlisina minan nari ajma'in. Allahumma barik lana fi Syawal sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam في هذه ليلة العين الفجر ببركة لأهل البيت يا mulia Encik Said Islam dan sekalian keluarga. Amin. Sa'iruhum wa kabiruhum bi khairi wa afiyah wa tawil umrahum ma'al iman warzuqhum minal halal wa jannibhum 'anil haram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya hormati Tuan Imam Haji Kasrul, Barisan JK Masjid, ahli karya, tuan-tuan. Terima kasih saya nak ucapkan kerana sudi datang. Biasa kita tahu alhamdulillah. Jadi itulah, kita maintain lah, kita minta rezeki insya-Allah bagi ayat dekat Ramadan. Terima kasih banyak. Saya tak nak ni, kita jemput makanlah apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya bagi pihak Masjid Jamiah Istiqlal mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Said. Sampai ya. Ya, tu dia.